شام شما بخیر بینندگان عزیز، مخلصان همیشگی برنامه‌های ورزش تلویزیونی ورزش، برنامه مستقیم ارتباط این شام منظور شما می‌گردد در سیاست ورزش میهن در سمت رشد و انکشاف ورزش، تحولات دگرگونی چون به عمل آمد. این هم صحافت و سایت اخباری عامه داخل و خارج کشور را رنگین کرد. منظور از اشاره بنده برگزاری بازی‌های 19 آسیایی در شهر هنجوی جمهوری مردمی چین که منتخب جمهوری تاجیکستان هم در قطار 45 کشور قاره در این فورم باشکوه ورزشی فعالانه شرکت کرد و صاحب 7 جایزه، 2 مدال طلا، 1 مدال نقره و 4 مدال برنجی گردید. شام امروز البته ما اطراف آن لحظات، آن خاطرات نیک، صحافت جالب، قدرشناسی و صداقت آن اشخاصی که بیشتر به ورزش توجه دارند سخن خواهیم گفت. حالا فرصت معرفی مهمانان ارجمند برنامه ارتباط هم فرا رسیده است. کاتب گنرالی کمیته ملی المپی جمهوری تاجیکستان، نفر مسئول در سمت حرکت المپی، اگر گویم اشتباه هم نیست، محمدشاه عبدالله‌زاده شما رو خوش آمدید میگوییم. و همچنین دولت بالتایف، یک تن از چهره ها، یک از مشزن‌های ناموری که با سفره ظفر برآمد و با گرفتن مدال طلا در وزن تا 92 کیلو در رشته بوکس شرفیاب شد. اولا پیروزی یک بار دیگر مبارک باشد و خوش آمدید به استودیوی مرکزی. میژگانه سمدова گلدختر تاجیک که در قطار دولت بالتایف با دریافت راحت بازی‌های المپی پاریژ 2024 شرفیاب گردید و در این بازی‌ها برنده مدال برنجی در وزن تا 57 کیلو شد. شما رو هم خوش آمدید میگویم. و بیننده زکی لکه احساس میکند که از کنار راسی بنده یکی از تهمتنها، یکی از چهره‌های نامور جودوی میهن که در سیاره هم الان تحت رقم 1 در رده‌بندی بهترین ها قرار دارد، تیمور رحیموف، شما رو هم خوش آمدید میگیم. و خیراندیش مرادزاده، این پهلوان گشتین کورش که برنده مدال برنجی شد، امروز هم مهمان برنامه ارتباطند. و خواجه‌زاده بهروز برنده مدال برنجی در رشته گشتین جودو در بازی‌های 19 آسیایی گردید که شما رو هم خیر مقدم می‌کنیم. و بیننده زکی خوب احساس کرد که اینجا هم 2 نفر آن چهره‌های نامور، یکی سامان محمدی که در رشته گشتین جودو در وزن تا 81 کیلو برنده مدال طلا شد و همچنین حق نظر نظرов در رشته گشتین کورش که برنده مدال برنجی شد. و متاسفانه برادران محبوب امروز به برنامه ما تشریف نآوردند که این هم کمال احترام و صداقت فکر میکنم تماشابینان نخواهد بود. به هر نوع ما اطراف موفقیت و نشاط و کامیابی امروز سخن میگوییم و ابتدا ما تأثیرات محمدشاه عبدالله‌زاده را میخواستیم که از روند برگزاری بازی ها و در مجموع از نتایج منتخب المپی جمهوری تاجیکستان فهمیم. سلام علیکم تماشابینان گرامی، سرول میخواستم با شما برای دعوت پهلوانان به این برنامه اظهار تشکر بگویم و گفتنی هستم که 19مین بازی‌های آسیا که در شهر هنجوی جمهوری مردمی چین برگزار شد، خیلی یک چاره‌بینی به سو می‌یابد که بعد از بازی‌های المپی این دوم زینه به شمار می‌رود و برای کمیته ملی المپی جمهوری تاجیکستان و ورزش تاجیکستان این چاره‌بینی یک امتحانی است که در آنجا ما از آن ورزشگرانی که با یک نتیجه خوب نایل می‌گردند امید می‌بخشیم، چون که ما را در پیش بازی‌های المپی پاریژ 2024 منتظر است. و بار دیگر می‌خواستم ورزشگران عزیز که توانستند در این بازی‌ها صاحب مدال شدند و توانستند که با این راه پرچم جمهوری تاجیکستان را پرافشان کنند و همزمان سرود ملی جمهوری تاجیکستان در این بازی‌های قاره آسیا صدا داد، خیلی خوشحال بودیم و از نتایج این بازی‌ها کمیته ملی المپی جمهوری تاجیکستان قناعتمند است
و قید کردن ضرور است که علاکه 2 نفر ورزشگر که در پهلوی ما اینجا هستند مشتزنها توانستند که راه خط بازی‌های المپی را برای بازی‌های المپی پاریژ 2024 دریافت کردند، یعنی که راه علاکه کشاده شد و ما خیلی امیدوار هستیم که باز ورزشگران جمهوری تاجیکستان میتوانند در چاره‌بین‌هایی که در پیش ایستاده است قوا آزمایی میکنند و این ورزشگرانی که با ننگ و ناموس هستند میتوانند باز هم راه خط بازی‌های المپی را دریافت کرده تعداد زیادی ورزشگران به خاطر برداشتن پرچم جمهوری تاجیکستان در بلندترین قله ورزش یعنی بازی‌های المپی کمر همت میبندند. سپاس و تشکر. 106 نفر ورزشگری نامور و آن در 17 رشته ورزش هم تاجیکستان عزیز ما رو در میان 45 کشور قاره معرفی کردند. این هم یک قدم استوار، یک سمت افضلیت‌ناک کار امروزه تربیت جسمانی و ورزش محسوب می‌یابد که در این زمینه غمخوری‌های روزافزون سرور معظم ملت، پیشوای معظم ملت، همزمان پرزیدنت کمیته ملی المپی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به این سمت خیلی بیشتر و زیادتر نگرانیده شده است و مخصوصا همین توجه بود که علاکه یک تکان یک پیشروی در حرکت المپی هم به نظر رسید. یک بار دیگر خوش آمدید. دولت زحمت خیلی زیاد داشتید، احساسات زیادی هم داشتید و امروز بعد آن صحفاتی که جهان قربان سالی 2006 در دوحه قطر بنده هم شاهد بودم با گرفتن مدال طلا در رشته باکس شرفیاب شد و این خاطرات این صحفات رو هم شما بعد از 17 سال روشن کردید. چی تأثیرات دارید؟ بلندتر یک مرحبا نزدیکتر بیاید. ما خیلی تیاری دیدیم و بازی خانجو خیلی با معلم همی پلانی که ما دادیم همی به انجام رسوندید، خوب برآمد کردید. نقشه‌بندی کردیم، برآمد کردیم و همی اصلی سه دعای بود که مقصد سلامت باشید. تشکر زیاد. عادتی همیشه است دستان دولت پیوسته برای مش زدن آماده هستند. هر سخن و قدرت و توانی که دارد در همان رینگ خوبتر احساس می شود. بسیار سخنوریش خاموشانه است و قدرتش در همان رینگ با ضربه های آبدار و با یک قوه و نیروی قوی تاجیکانه خود را نشان داد. از این ما افتخار میکنیم و مژگان صمد و هم بعد موضوع چوری و یک گلبانو یک گلدختری شد که امروز پرچم میهن رو پرافشان کرد. مژگانه من بسیار هیجان شما رو خوب احساس کردم لحظاتی که در واخوری نیمه‌نهایی مقابل بانوی قزاقستانی هنرنمایی شما بسیار هم اوجی تازه و شایسته هم داشت. من احساس میکنم که همین لحظات هم و چون داوری سطح المپی ما هم منصور این رشته را در تحلیل با کارمندان ما هم خوب بیان کردن که اینجا واقعا هم مژگانه حقش برابر رفت و گریه های شما این را اثبات کردم. ما میخواستیم تأثیرات شما را از این مسابقاتی با نفوذ فهمیم. تشکر زیاد. من همگی در این مسابقه 3 تا رقابت کردم. اولین رقابت من با ویتنام بود که من اون را غالب آمدم. بعدا برای راه خط المپی و مدال برنجی با ژاپنیا من برآمد کردم که این رو من غالب آمدم. همچنان با این حریفی از قزاقستان بودیم ما در مشق‌های دست جمعی یک جا بودیم. ما یکدیگر را خوش اذیت کرده آموخته بودیم و در همین مسابقه که من با او برآمد کردم من از خودم گویم که وقتی که دست برداری بود من فکر کردم که از دست من رو میبردارن، ولی با قرار داوران 3-2 قزاق از دولت قزاقستان غالبیت رو نصیب قزاق شد و من به این راه افتاده نیستم، بلکه این اولین آرزوی من این راه خط المپی بود. من این رو گویم که همان راه خط المپیاد رو به دست گرفتم. اکنون ما میخواهم که در المپیاد در همین گویم که
нима ниҳоӣ бо ҳамин ҳарифам баромад кунам ва ҳамин яку як кунам. Ташаккур, сипос, аҳсан. эҳсос мешавад ки ҳамон қасди нокомиро дар бозиҳои тобистонаи париж шумо аз ин рақиби азалии худ ситонед. Умедворем ки шумо ба ин гуфтаҳо ки будани худро, гурдофариди тоҷик будани худро ҳам дар ин рақобатҳо нишон хоҳед дод, чунки роҳат аллакай худ ҳам як қадами устувор аст. ва Темур бори дигар хайрамақдам, мухлисон бисёр ҳам умедвориҳо ва интизориҳои шоиста доштанд, аммо варзиш як фалсафаи алоҳидаи худро дорад. таассуроти шумо? бале, мо бениҳоят дар машқҳои дастаҷамӣ бисёр иштирок кардем. дар шаҳри Ташкент баргузор гардид. бениҳоят дар як формаи идеалии худ қарор гирифта истода будам ки ҳамун дар рӯзҳои охири машқҳои дастаҷамӣ ман осеб бардоштам ва ба ин нигоҳ накарда ман ба ин мусобиқа сафарбар шудам ҳамчун парчамбардор. дар ин мусобиқа ман парчамбардор дар расми ифтитоҳ. бале, ва рафтем дар он ҷо мусобиқа ки ман ҳоло дар рейтинги ҷаҳонӣ рақами як меистам. аз ҳамон сабаб радабандӣ шуд. ман дар даври аввал озод будам. дар даври дуюм бо яке аз ҳарифоне ки аз давлати чин буд дар хонаи худ қуввозмоӣ мекард. ӯ бохт ба ӯ ягон чӣ намедод ва ӯ тамоми қувваву нерӯашро ба ман сарф кард ва ӯро ман мағлуб кардам. ба даври ниманиҳоӣ ки яке аз ҳарифони пурсахтам Киминҷонг аз давлати Корея аст, мо бо ӯ ду маротиба қуввозмоӣ кардам. бениҳоят як ҳарифи нотоб, як ҳарифи пурқувват ва дар вақти асосӣ моро ғолиб муайян накард ва қувваву ҳамон дар даври тиллоӣ ҳамон муяссар дар вақти иловагӣ ва ман тавонистам бо як партов ӯро мағлуб карда дар ҳамон рақобат боз як осеби кӯҳнаам боз осеб гирифтам ва дар даври ниҳоӣ бо намояндаи давлати араб ки мо ӯро ду маротиба мағлуб кардам. ҳафқостабури мунтахаби араб, амороти муттаҳида. зархариди. баъд ҳама боварӣ доштам, ман худ низ боварӣ доштам, барое ки қабл аз рафтан мулоқот бо раиси шаҳри Душанбеи муҳтарам Рустами Эмомалӣ баргузор гардид. мо варзишгаронро рӯҳан ва як барои ҳавасмандкунӣ ваъда доданд ки мисол касе ғолиб мешавад бо хонаҳо супорида мешаванд ва ин як ба ман чӣ хел гӯям рӯҳияи қавӣ дод ва мо баромадем. дар ҳамон сониyaҳои охир ман дасти маро тоб дод. ҳамон як ҳолати ногувор шуд ва ин варзиш бе бурду бох, бе осеб намешавад ва ҳамон рӯз ғалаба насиби ҳамон ҳарифи ман шуд. ин варзиш аст. Бокенес мо ба ин ба саҳифа бармегардем. бисёр ҳам занги телефонӣ Фирӯз Бахтибеков коргардони барнома ишора доранд ки бисёр ҳам зангҳои телефонӣ зиёданд. 221 90 13 телефони мо дар студияи марказӣ. баъди чанд лаҳзае ки андешаи хайрандеш ва ҳамчунин Беҳрӯзи Хоҷазодаро бо ҳам мешунавем ва баъдан мо таваҷҷӯҳ мекунем ба бахши дигар, ба қисмати дигари барнома. Хайрандеш, хуш омадед. ман тими мунтахаби куштингирии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошам ва ман дар мусобиқаи кураши ӯзбекӣ ду маротиба рақобат кардам ва дар он соҳиби ду медали биринҷӣ шудам. аввалин сафари ман ба чемпионати Осиё буд ки дар Ханҷоу баргузор гардид. ман дар он бо се рақиби худ ғолиб баромадам ва чорум шикаст хӯрдам аз Эрон шикаст хӯрдам ва сазовари медали биринҷӣ шудам ва рохат ба бозиҳои осиёӣ гирифтам. бозиҳои осиёиам 3 моҳ баъд дар Ханҷоу
баргузор мегардид ва мо дар он ҷо сафарбар шудем бо ду ҳарифи худ ғолиб баромадам. Якум ҳарифам аз давлати Лубнон буд ва ман онро бо ғолиб баромадам ва дуюм ҳарфи ман аз Муғулистон буд ва онро ҳам ғолиб баромадам. Боз дар бозиҳои дар навбати ба финал баромадан аз ҳарфи эронии худ ки шимаш хеле кӯтоҳ буд мо ба он хуб рақобат карда натавонистам. такрори чемпионати Осиё шуд. Мағлуб шудам. саломат бошед. сипос. хоҷазода беҳрӯз хайрамақдам як бори дигар саҳафот рангин шуд. боз ҳам фикр мекунам хотирот хеле зиёд аст аз бозиҳои саломат бошед. мо пеш аз сафарбар гаштан ба бозиҳои осиёвӣ чандин машқу дастаҷамъҳоро ҳам дар дохили кишвар ва ҳам берун аз кишвар гузарондем ва ман дар ин бозиҳои осиёгӣ бо 4 ҳарифи худ қувозмоӣ намудам. ҳарифи аввали ман ин аз ҷумҳурии Филиппин буд ки ман ӯро бо имтиёзи ипон мағлуб намудам ва ҳарифи дуюми ман ин аз ҷумҳурии Қазоқистон буд. ӯро низ бо ҳисоби дар вақти тиллоӣ бо ҳисоби вазари ман ғолибият ба даст овардам ва ҳарифи сеюми ман ин аз ҷумҳурии Ҷопон буд ки ман шикаст хӯрдам ва барои гирифтан ба ҷои сеюм ман бо ҳарифи мизбон ҳарифи чинӣ қувозмоӣ намудам ва ғолибиятро ба даст овардам. агар шумо аҳамият дода бошед дар мусобиқаҳое ки охир гузаронида истодам ман ростигам ҳамон усули дӯстдоштае ки худ мекардам партофти сари шона буд хеле ки баъди ҷароҳати дастам баъди ҷароҳати даст ҳамон усулро карда натавониста истодам ва кӯшиш менамоям ки хуб барқарор шаваму то он ки дар мусобиқаҳои оянд дар мусобиқаҳои ҷаҳонию бозиҳои олимпӣ натиҷаи хуби варзиширо ба даст орам. сипос. ташаккури зиёд. пеш аз сафаре ки мунтахаби олимпии тоҷикистон ба бозиҳои осиёӣ мекарданд, раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри душанбе, аъзои федератсияи кумитаи байналмилалии шӯрои олимпии осиё муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо шумо вохӯрӣ карданд. рӯҳияи бо унвон рӯҳияи дар маҷмӯъ ҳайати мунтахаби тоҷикистон барои ширкат дар ин бозиҳои ҳанҷов хеле ҳам баланд гардид ва агар мо ба он ҷанбаҳои дигари музаффарият ё он омилҳои дигаре ки як заминаи устуворо ҷиҳати қавӣ кардани ҳайати мунтахаб таваҷҷӯҳ кунем, ин ҷо ҳам аллакай аз соли 2015 ҷоизаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба ҷоизадорон ба ғолибон ва ҷоизадорони мусобиқаҳои байналмилалии варзишӣ аллакай муайян гардидааст. баъди тақвияти суханони сарвари муаззами миллат раиси шаҳри душанбе ҳам ҷиҳати амалӣ кардани тадбирҳои саривақтии ҳамон махсусан рукунҳои тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар самти музаффарияту пирӯзӣ ғамхорӣ зоҳир карданд ва ин кор як натиҷаи беҳтарро ҳам ба бор овард. ва муждаи неке ки дирӯз боз ҳам ба шумо он мукофотҳои арзанда тӯҳфаҳои шоиста аз ҷониби раиси шаҳри душанбе тақдим гардид, фикр мекунам дар фаъолияти шумо дар кори шумо дар зиндагии шумо боз як нақш ва як қадами устуворе хоҳад буд, чунки раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба ғолиби бозиҳои осиёӣ хонаи сеҳуҷрадор ба мақоми дуввум барандагони медалҳои нуқра хонаи дуҳуҷрадор ва ба барандагони медалҳои биринҷӣ хонаи якҳуҷрадор ваъда карданд. ва ин маросим дирӯз ҳам бо тантана дар шаҳри душанбе баргузор гардид. ман фикр мекунам ки ин қадршиносӣ, ин садоқат, ин самимият ба фардои кори шумо як заминаи устувор ва боз ҳам як таккони бузург баҳри муаррифии ватани маҳбуб дар арсаи ҷаҳонӣ хоҳад шуд. ва мо бояд ба қадри ин қадар манзалат, садоқат, самимияте ки аз ҷониби муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба анҷом расиданд, имрӯз ҳам дар фазои мутантан Миҷгона Самадова ва чеҳраҳои дигар ҳам ба тӯҳфаҳои раиси шаҳри Душанбе қадрдонӣ шуданд.
فکر میکنم که شما حق اشتباه کردن ندارید، چون که در روند تمرین های همیشگی شما دستور سرور معظم ملت که شما از پشت شما الکی باز هم میلیون ها نفر ساکنان تاجیکستان منتظر پیروزی شما هستند. من فکر میکنم که این مسئولیت رو شما باز هم خوبتر و روشنتر و واضحتر باز درک میکنید و الکی بعد اینقدر قدرشناسی شما اندیشه هایتون و فکر شما جهت باز هم نقشه که در پیش است چگونه است؟ راستی گپ مرا رئیس شهر محترم رستم امامعلی از سال 2021 بعد از بازی المپی مرا شخصا دستگیری میکنند و من با چندین مسابقه های با نفوذ سفربر شدم و از گراند سلام ها از گراند پری ها مدال به دست آوردم و خیلی که به همگان معلوم است من حالا در ریتینگ جهانی رقم یک هستم. این هم از سال گذشته که 2 سال می باشد من این موقع را از دست نداده ایستادم و خیلی که من غالب گراند سلام باکو شدم. این هم اولین بار در تاریخ جودوی تاجیک بود و از طرف رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با من از مرکز شهر دوشنبه خانه دو حجرگاه با تمام شرط و شرایطش تقدیم کردند و این با من یک روحیه بلند داد و خیلی که ما در بازی‌های آسیایی مدال به دست آوردیم و این همه دستگیری‌های سرآول اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، غمخوری‌های پدرانه این شخص میباشد که رشد ورزش تاجیک روز از روز بلند رفته ایستاده است. با همه این باز رئیس شهر دوشنبه ما ورزشکاران را به بازی‌های آسیایی سفربر کردند. 160 ورزشکار و همگی از جمهوری تاجیکستان با مربیان 160 نفر که این بار اول است تعداد ورزشکاران با ما سر و فرماهای یک خیله که مثال در الان در برنامه ما هم با ملی لباس بله به نهایت صفت‌هایشان خوب هستند و ما نه بلکه همچون برادران همچون یک عائله به این مسابقه سفربر شدیم. همون در دهه المپیک قرار گرفتیم و دیدیم که همون اتمسفری که با ما ورزشکاران در کار است همون چیز بود و وقتی که بیرون از جمهوری پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند میبرداری و برمیگردی به وطن تو را همچون قهرمان پیشواز میگیرند و دستگیری های به واسطه رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش، رئیس کمیته ملی المپی و رئیس شهر دوشنبه این ما را وابسته میکند که وادار میسازد که ما در مشق‌ها باید 2 مرتبه 3 مرتبه زیادتر جدیتر مشق کنیم، تمرین کنیم، زیرا ما را سال آینده بازی‌های المپی که در پاریژ برگزار میگردد ما باید با یک باوری با یک تیاری خوب به آنجا آماده شویم و نه بلکه هدف ما نباید رفته اشتراک کردن است. ما هدف گذاشته ایم که رفته همون مدال بازی المپی را که مردم مخلصان به نهایت انتظار هستند همون سر کرده از اساسگزار صلح و وحدت ما باید همون باوری که مردم به ما کرده است ما همون باوری را سزاوار باشیم. سپاس تشکر. کارشناسان ایده از مخلصان تماشابینان
ва дар маҷмӯъ агар як сухане гӯям ки дар издиҳоми зиёди мардуми занҳо кӯдакон дар маҷмӯъ ҷамъи мардуми тоҷикистон як сухан карданд махсусан ҳамин тақдири рақобатҳои Темур яъне ҳар як давр ҳар як партофти Темур 350 000 сомонӣ арзиш дошт ба ин розият ман 100% розиям яъне тақдирро бинед корро бинед раванди нерӯсанҷии шуморо бинед ки даври аввал хонаи як ҳуҷрадор акнун ба ҳисоби миёна агар мо инҷо баён кунем ҳамин суханро 350 000 агар партофти дуюми шумо ҳам дар даври дуюм сурат гирифт 700 000 сомонӣ агар бахтат баландӣ мекарду толе мадад мекарду аз он мушкилоти партиярӣ раҳо меёфтеду кор агар боз ҳам ба самимият ба пирӯзӣ анҷом меёфт аллакай беш аз 1 миллион сомониро шумо насиб мегардидед аз ин шарофати бузурги соҳиби истиқлолӣ ғамхории зиёду самимияти падаронаи сарвари муаззами миллат муҳаббати хосаи раиси шаҳри Душанбе ҷиҳати рушди варзишҳои олимпӣ дигар чизе ҳаст ман фикр мекунам ки имрӯз бисёр ҳам бо қуввату нерӯву тавону бо ҷуръату бо ҳамон ғурури тоҷиконаи хеш шумо бояд ки дар бозиҳои олимпии Париж 2024 камари ҳиммат бандед ва мардуми шарифи тоҷикистонро сарбаланд кунед ташаккури зиёд бисёр барномаи фикр мекунам ки мо дар як соат ҷамъи музаффарияту ҷамъи андешаҳои мардумро инҷо ҳам наметавонем ки васф кунем як лаҳза касе дар робита ҳаст фирӯз марҳабо имконият дорем ки пайваст кунед алло салом алайкум ва алайкум ассалом худро маърифӣ кунед мо омӯзгор салом ба ҳаҷамбардорони тоҷикистон месонем саломи хӯрам саломи мо ба устод муҳаммадшоҳ абдуллоев дорам марҳабо устод мо савол доштем ки чи дар тоҷикистон оё фақат ду федератсия аст ки фақат ҳам ду федератсия ба тоҷикистон медал овард дигар федератсияҳо ё нестанд дар тоҷикистон ва ин дастгириҳои пешрои миллат раиси шаҳри Душанбе оё барои ҳавасмандӣ кофӣ нестанд ки ташаккур мо шуморо фаҳмидем саломат бошед бародари азиз сипос 17 навъи варзиш намояндагони 17 федератсия сафарбар гардиду танҳо аз 3 федератсия тавонистанд ки соҳиби ҷоиза шаванд оё ин қадар ғамхориҳои раиси шаҳри Душанберо инҳо подоши ин амалҳоро чаро анҷом дода натавонистанд бале дуруст қайд карданд чихеле ки дар боло қайд кардем имрӯз мардуми тоҷик ташнаи ҳастанд ки медали бозиҳои осиёӣ ё медали бозиҳои олимпиро бубинанд ва албатта бинед ки дар бозиҳои қаблӣ агар мо 16 намуди варзиш сафарбар карда бошем дар ин бозиҳо кумитаи миллии олимпии ҷумҳурии тоҷикистон бо дастгирии бевоситаи раиси шаҳри Душанбе аз 18 намуди варзиш варзишгарон яъне ки теъдоди 160 нафарро сафарбар кард ва омодагиҳо хеле хуб буданд хеле муташаккилона ва бибинед ки қабл аз сафар аз ҷониби раиси шаҳри Душанбе маросими гусел баргузор гардид ва худи муҳтарам раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ ба онҳо ин қадрдонӣ яъне ки ваъдаҳои хеле хубро пешниҳод кард ва албатта мо дар ин сафар аз ҳар як варзишгар яъне ки 18 намуди варзиш умед доштем ва ин варзиш аст ва бибинед ки баъзан намудҳои варзиш буданд ки қабл аз сафар мо мерафтем мо медонистем ки онҳо медал намеоранд вале шумо як нуқтаи дигарро фикр кунед ки ҳар як варзишгар ҳар рӯз ба варзиш машғул аст умед дорад орзу дорад ки ба чорабиниҳои варзишӣ сафарбар кунад вале агар мо қарор медодем ки аз он нафароне ки мо умед доштем фақат онҳоро сафарбар кунем ин нодуруст аст чунки яке аз талаботҳои асосии хартияи олимпӣ ва бозии олимпӣ ин аст ширкат аст ва бачаҳо дар он ҷо
یعنی تجربه خوب گرفتن و نسبت به بازی‌های آسیایی گذشته یعنی که تعداد مدال‌ها زیاد بود، صفت مدال‌ها یعنی که از سال 2006 تا این جانب 2 مدال طلا کسب کردن، این دستاورد خیلی خوب بود و دیگرش که اون ورزشکارانی که در آنجا بودند آنها میسر نگردیدند برای دریافت مدال، ما از آنها امید داریم که برای آنها تجربه شد و البته در اینجا باز هم ما امید داشتیم که از نمود باکس مثلا اگر ورزشگری که ما در آنجا بود امید بخش که در راوند دوم دست بالا بودن، این کس هم که از بازی گرفتن اون کس امید داشت. از بهادر عثمانوف ما امید داشتیم و البته ما از نمود کورش و طرزی آزاد 2 نفر دیگر یعنی که تعداد 15 مدال را ما امید داشتیم و البته بعضی درست قید کردید ما تمام نمودهای ورزشی که در تاجیکستان عمل میکردند و آن نمودهایی که به برنامه بازی‌های آسیا شامل بودند همگی را سفربر کردیم، تعداد زیاد را و ببینید که از بعضی نمودها مثلا از نمود جیجوتسو ما امید داشتیم و از نمود اوشو ما امید داشتیم ولی آن ورزشگران ناکام شدند و مثلا بعضی نمودهای دیگر بودند مثلا تنیس کلان، تنیس روی میز یا اینکه رقص، اینها نمودهایی بودند که حساب کنید که بار اول در بازی‌های آسیا اشتراک کردند ولی برای آنها میسر نگردید مدال این بازی‌ها رو و چیزی که در بالا ما قید کردیم این بازی‌ها بعد از بازی‌های المپی مقامش دوم است، سطحش خیلی در آنجا ورزشگران بزرگ میآیند و برای همین ما امید داریم که ورزشگران ما در دیگر بازی‌ها و در اینجا فدراسی‌ها هم رول مهم می‌بازند. مثلا چقدر که ورزشگران گفتند جودوکاران، بوکسچیان و آن نمودهایی که مدال آوردن این فدراسی‌ها خیلی جدی کار کردند، خیلی اینها رو دست جمعانه و چقدر که شما میدونید ورزشگران رو به مسابقات فدراسیون ملی آماده میکنند و کمیته ملی المپی جمهوری تاجیکستان در نوبت خود یک هماهنگساز است، با مبلغ تامین میکند و سفربری این ورزشگران رو به دوش میگیرد. سپاس و تشکر. سلامت باشید. اشک چشمان مجگانه بسیار مفهوم الهیده وطنداری را احساس کرد، بیان کرد و در قلب مجگانه هم تمناهای دیگر بودند. ابتدا هم مجگانه گفتند که من بسیار به خاطر پیروزی، به خاطر امیدواری و مخصوصا در مرحله نهایی شرکت ورزیدنم بسیار دلپرانه نظر کردم و یک نفر همینجا فیروز بختی بیک بیان کردن که اندیشه های خود مجگانه سمد را میخواد فهمد که چگونه این راه را طی کرد، یعنی چخیل به این مرحله آمد. همین حالتی که همین هیجانی که بیاد، همین هیجان رو ما یک بار دیگر ببینیم. مجگانه وقتی که ما به این مسابقه که بازی آسیایی که برگزار میگردید پیش از این ما بسیار در مشق‌های دست جمعی بودیم. اولا ما رو فدراسیمون خیلی دستگیری خوب کرد. مینداری خودم رو به فدراسیون بوکس جمهوری تاجیکستان میرسونم که برابریت فدراسیون که ما رو بسیار مشق‌های دست جمعی و بسیار بر مسابقه سفربر کردند و من به همین 2 حریفی که غالبیت رو نصیب گشتم هر دی آنها قطعی من در مشق‌های دست جمعی در ازبکستان بودم که با هر دی آنها در گیم که در سپارینگ موقتی آنها کار میکردیم. من معذرت میخوام، دلشاد نظر رو با شما چی گفت؟ بسیار هیجانتون زیاد شد. تماشابین چند نفر دختران سوال کردن با فیروز بختی بیکوف، انا همین حالت رو بیان کند که چی هیجان بود؟ این حالت همان حالتی بود که من در اینجا وقتی که از بای آمدم در همانجا دلشاد نظر با من گفت که زیق نشو، این یک گیم که نیت آرزوی تو را خط المپی بود که این را تو گرفتی، فقط مشقایت را زیادتر کن و با همین حریف از دولت قزاقستان در بازی المپی حتما وا میخوری، برای آنکه ما در این بازی المپی 22 نفر هستیم، 22 نفر باید را خط المپی گیرد و تو با این وا میخوری. تشکر زیاد. سلامت باشین. لحظه هیجان را یک بار دیگه ما از
маконе ки аз ҷое ки бисёр ҳам хурсандӣ буд, нишод буд, истиқбол буд, инҷо ҳам масъулин ҷиҳати боз ҳам роҳбаланд кардани бонувон худи ва махсусан варзишгарон ҳам бисёр инҷо таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карданд дар деҳкадаи олимпӣ. Ман фикр мекунам ки мижгона бисёр ҳам як ҳуввияти бузурги ватандорӣ дошт. ин эҳсосот аст бисёр ҳаяҷони зиёде ки ӯро фарогир буд. Ман фикр мекунам ки барои гулдухтарон, барои нафарони дигар намунаи ибрат хоҳад шуд ва фарду ин ро ҳам хеле ҳам бо муваффақона тай хоҳад шуд. як нафар ҳам дар робита ҳастанд, мешунавем бо ҳам. алло. салому алайкум. ва алайкум ассалом. салому алайкум. ва алайкум ассалом. шом бахайр. шоми шомиз бахайр бошад. саломат бошед. суол доштед? ман сараввал ғолибиятро ба кулли варзишгароне ки дар бозии осиёӣ ғолиб омадан муборакбод медиҳам ва мехостам аз варзишгарон як савол кунам, ин ки оё дар рафти ҳамин ҷараёни бозиҳо аз дастгириҳои мухлисон дар тоҷикистон пайгирӣ мекарданд ё эҳсос мекарданд, махсусан шабакаҳои иҷтимоиро пайгирӣ мекарданд, масалан сайти расмии кумитаи кор бозишгон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, ё ин ки сайти расмии телевизиони варзиш ва ҳамчунин фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ як дастоварди онҳоро яъне ки тарғиб менамуданд ва ман мехостам фикри варзишгаронро фаҳмам ки оё ҳамин тарғиби мухлисонро пайгирӣ мекарданд, эҳсос мекарданд ки инқадар мухлисон ташнии ғалабаҳои онҳо ҳастанд. ташаккур. сипос. ман фикр мекунам ки хоҷазода беҳрӯз омода ҳастанд ба ин суол посих гӯянд. чӣ гуна эҳсос мекардед? эҳсос мекардед ки шуморо мардум пазмон аст, ҳар як қадами шуморо, назари шуморо, ҳар як нерӯсанҷии шумо барои муҳим, барои мардум аҳамияти бузург дошт? яъне ҳаминро баён карданиянд. сараввал саломат бошед. барои он ки ҳама вақт моро мухлисӣ мекунед, дастгирӣ мекунед, саломат бошед, раҳмат. ва чӣ хеле ки мо дар ҳар як мусобиқото ки сафарбар мегардем, дар расонаҳои иҷтимоӣ ба мо вақте ки мо пирӯз мегардем, вақте ки ғолибиятро ба даст меорем, дар расонаҳои иҷтимоӣ бисёр табрикоту бисёр хурсандии мухлисон дида мешавад ки аз ин мо рӯҳбаланд мегардем ва боз ҳам кӯшиш мекунем ки ба ин қадар дастгирии мухлисон, ба ин қадар эҳсосот додани мухлисон мо ҷиддӣ омода бинем, то он ки боз онҳоро хурсанду шод намоем. саломат боши, хайрандеш. ташаккури зиёд ба мухлисон ва албатта эҳсос мекунем хеле ки хоҷазода беҳрӯз гуфтанд ва мо дар он мусобиқае ки ман гирифтам назар кардам, Дилшод Назаров ва Парвиз Собиров, Манзура Чориева ва дигарон маро хеле мухлисӣ мекарданд ва ҳис кардам ки ҳазорҳо нафар, шояд миллионҳо нафар дар Тоҷикистон ҳам аз назди оинаи нилгун моро дастгирӣ мекунанд ва як қувваи дигар мегирем. мо ташаккур ба ҳамашон. сипос. як нафар ҳам инҷо смс паёмак баён карданд. як гурӯҳи мухлисон аз ноҳияи Ҷаббор Расулов таҳти роҳбарии Шоҳин Гулов. ман як чизро мехостам аз забони Темур шунавам. ҳаяҷон дошт ё тарс? чаро нафареро ки 3 бор шикаст додаед, гӯштини аввалаи худро гирифта натавонистед? хоҳиш мекунам бо самимият ҳар чӣ ҳаст ҳамонро баён кунед. рости гап, вақте ки аз рӯзе ки ман дар ҳамун радабандии ҷаҳонӣ мавқеам як шуд ва тамоми варзиш бемухлис намешавад ва ман фикр мекунам ки беҳтарин ҳамон мухлисони варзиши ҷаҳонӣ ин мухлисони ҷумҳурии мо ба ҳисоб меравад ва вақте пеш аз сафар ба мусобиқа ҳамин касе дар роҳ мебинад, як ҳаракат кун, мо ба ту боварӣ дорем, мо мухлисӣ мекунем ва вақте меравем қувозмоӣ мекунем ва боз мегардем меоем ва мухлисон бениҳоят ба эҳсосот ва аз ман бениҳоят фақат тилло мехоҳанд
ва ман низ ба ҳамавақт ҳаракат мекунам ки ҳамон зинаи болотарини варзишро ба даст биёрам. Медали ҳамаи ҳаракати ман ин ҳамон медали тиллои мисол ҳамон мусобиқаҳо аст. Аммо ҳамон як хел ҳолатҳое ки дар рафти мусобиқа баргузор мегардад, пеш аз мусобиқа баргузор мегардад ва агар пешакӣ ҳамон осеби бардоштаи худатро гӯӣ мардум дигар хел қабул мекунанд ва ҳамин баҳонаҷӯӣ кард, тарсид, гап зиёд мешавад ва варзиш бебурду бох намешавад. Агар ман тарс ё ҳарос дошта бошам, ба ин мусобиқа мисол сафарбар намешавам, зеро мисол як ҳамон осеби ҷиддӣ бардошта будам ва ҳамон нанг, ҳамон як ғурури миллӣ моро водор месозад ки ба мусобиқа сафарбар шудем. Ҳамон беҳтарин нишонро бояд мо ба даст биёрем ва ҳамон осеби бардоштам ва бо ҳарифи кореягии худ ман бениҳоят дурудароз куштин гирифтам. Дар фикр мекунам дар вазни вазбин бо голденскор қариб 8 дақиқа ман бо ӯ қувозмоӣ кардам. ин дар вазни вазбин бениҳоят вазбин аст ва ҳамон як фосила байни рақобати шумо ба финал хеле камтар буд, камтар буд ва ҳамин дастам осеб бардошт. аз соли гузашта маро ғам медиҳад. инро мисол духтурон мегӯянд ки бояд ҷарроҳӣ кунӣ, аммо вақте ҷарроҳӣ мекунӣ аз 3 то 6 моҳ мисол аз 3 то 6 моҳ давом медиҳад ҳамон вақти барқароршавӣ ва вақти ҳози ҷарроҳӣ нест, зеро дар пеш бозиҳои олимпия аст. маро ҷарроҳӣ кунанд мисол барқарор мешавам, аммо ҳамон формае ки ба ман дар кор аст, формаи идеалие ки ман худро мисол тайёр мекунам ба бозиҳои олимпӣ, вақт мисол камӣ мекунад ва ҳама ҳаст ҳамон бохтҳое ки сабаб доранд. сабабаш ҳамин осеб. ташаккури зиёд. акнун мухлиси кунҷков ҳар чӣ мегӯяд, агар шумо ҳам зафар ёбед, як лаҳзаи дигар боз аз қисмати дигар боз сухане пайдо мешавад. акнун як нуқсе ба вуҷуд омад, як мушкилоте ки буд аз мадди назари худи мухлисон ҳам дур намемонад. шумо инро ҳаргиз фаромӯш накунед ки ҳар як қадами шумо фалсафаи асили зиндагӣ дорад. агар шумо ба ҳамин роҳ равед, темур раҳимов ба ҳамин роҳ рафтааст гӯён, кӯдакон ҳам ҳамин орзу, ҳамин умед. агар шумо агар як сухани оддӣ шумо тарзи ҳаракати худро ба толор чӣ гунае мекунед, наврасон аз шумо ибрат мегиранд. ҳамон ҷомадон ё сумкае ки бо истилоҳ агар ишора мекунем, ҳамон тарзи ҳаракати шуморо такрор мекунанд. яъне шумо имрӯз намунаи ибратед. аз ин кор бояд ҳам ифтихор кунед ва масъулиятатон ҳам боз даҳчанду садчанд зиёд бошад. як лаҳза дар робитаем фирӯз, то занги навбатии телефони мо фурсат дорем. миҷгона дар мусобиқаоти дигар ширкати фаъолона доштед, як ҷоизаи тиллоро аз миёни аз мусобиқаи байналмилалии намояндагони кишварҳои истеҳсолкунандаи нафт ба даст овардед. миҷгона аз куҷо омад? як нафар ҳам хел суол кардааст. миҷгона аз куҷо омад ки ҷойгузини мавзуна шуд? ман аз хурдсолӣ ба чандин намуди варзиш машғул будам ва ҳар дафъе ки аз намудҳое ки ғайри олимпӣ медал меовардам, мегуфтанд ки ғайри олимпӣ аст, ғайри олимпӣ аст. баъдан вақте ки ман ба намуди олимпӣ гузаштам, ман ҳамин боксро барои он интихоб кардам ки дар намудҳое ки ғайри олимпӣ буд ба он мувофиқ буд. барои ҳамин ман ба ин намуди олимпӣ бокс машғул шудам ва дар муддати кӯтоҳ тавонистам ки дар чандин мусобиқаҳо натиҷаҳои хубро ба даст овардам ва дар оянда акнун рохати олимпиро ман ба даст гирифтам. ин орзуи аввалини ман аст ва боз ҳам машқҳоямро зиёд мекунам ки дар ҳамин бозиҳои олимпӣ медали ҷойҳои намоёнро гирам. ташаккури зиёд. давлат сухани гуфтанӣ дошта бошад, фурсат ҳаст. як нафар дар
аллакай занги телефонӣ хомӯш шуд. Давлат ба суфраи зафар баромадан махсусан дар риштаи бокс кори саҳлу оддӣ нест. шумо дар қаҳрамонии осиё ҳамин натиҷаро ба даст овардед дар шаҳри Ташкент ва баъдан ки дар бозиҳои осиёӣ баъд аз 17 сол саҳафоти варзиши кишварро ҳам рангин кардед, ҳалолатон буд. боз ҳам агар таманно андешаҳое дошта бошед, метавонед инҷо ҳам барои бинандагон, барои он нафароне ки бештар шуморо дӯст медоранд, ҳар як мушти шумо, ҳар як садоқати шумо ҳамон мавҷудияти шуморо дар ҳамон ҳузури беш аз 10 миллион нафар мардуми Тоҷикистон ифода мекард. фикри худро бо забони русӣ гап зад. Марҳамат, бигзор бошад. Марҳамат. Я долго к этому шел, много было проигрышев, чем выигрышев. Я проиграл на чемпионат мира, проиграл на чемпионат Азии. Каждый раз, когда мы готовились к соревнованиям, либо к чемпионату мира, либо к чемпионату Азии, тренер от меня ожидал большего, но по каким-то непонятным причинам я не мог хорошо выступить, и не было хороших результатов. Но хочу сказать спасибо большое Федерации бокса Таджикистана, Мирзоалиеву Комилю, Мирзоалиеву Мухаммаду за то, что отправили нас на тренировочный лагерь. Это очень сказалось вот на азиатских играх, то, что я поехал, взял большой опыт, боксировал хорошо, боксировал уже по-другому. Я был очень неудобен, особенно в финальном бою, когда я дрался с китайцем. Но я благодарен Богу за то, что я показал хороший результат. Но я надеюсь, что это не последний хороший результат. Сейчас будут готовиться на Олимпиаду, которая будет проходить в Париже. Сейчас мы составили с федерацией, с тренерами план, который мы будем готовиться, куда будем ездить на сборы. А также хочу огромно сказать спасибо президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону, мэру города Рустам Эмомали за то, что нас поддерживают, сделали такие большие поощрения и подарили нам квартиру. И сделали финансовые поощрения. Нам это очень приятно, это больше мотивирует. И каждому болельщику, который за нас болеет, я хочу сказать огромное спасибо, потому что я читаю, вижу, кто в комментариях пишет хорошие слова. Им спасибо, и я хочу, чтобы каждый таджик гордился, где бы он ни находился, за то, что мы показываем такие результаты, потому что достижение в спорте это очень трудно. И все, кто независимо получили бронзу, золото, серебро, каждый на тренировке устает, психологически, но нас мотивируют именно болельщики за то, что они болеют, за то, что мы поднимаем флаг вверх над головой и звучит наш гимн. ташаккури зиёд, саломат бошед. лаҳзаҳое ки сабқати охирини шумо дар марҳилаи ниҳоя буд, инҷо ҳамо як фурсат ин ҳолатро бале дидем. Як нафар дар робитаанд. Сипос давлатҷон. ҳоло фурсат дорем ки як нафари дигарро бишнавем ва баъдан суҳбатро идома хоҳем дод. Алло. Алло. Салому алайкум. Ва алайкум ассалом. шоматон ба хайр бошад. Салому алайкум. Ва алайкум салом. Ман мухлиси Аршади Давлат Ботаев мебошам. Ному насаб, марҳабо. аз куҷо занг задед? Ман аз номам Рустам аз ноҳияи занг задам. аз назди оинаи нургум каме дуртар бошад ки садотон андаке. ба акаи давлат гуфтан ҳастам ки рохати олимпиро ба даст овардан тайёрият рохати олимпӣ чӣ хел аст, дар куҷо айни ҳол машқ тамрин мекунад ва фаҳмо он тайёр ҳаст ки мақсад машқҳои дастаҷамӣ берун аз кишвар дар ягон ҷо машқ кунад. саломат бошед. ташаккур. дар тақвияти суханони бародар мошти нарускум. дар тақвияти суханони бародар шумо дар пирӯзии марҳилаи ниҳоӣ барои медали тилло хурсанд шудед ё дар дарёфти
роҳхати бозиҳои олимпии Париж 2024. Баъдан ба сухани бародар метавонед ки тақвият кунед гуфтаҳои худро. У нас цель, мы как после сборов пришли в Ханчжоу, тренер поставил 3 задачи. Это в первую очередь зайти в медальную зону. Вторая часть была зайти в лицензионную, потому что всего лишь было 2 лицензии, их получали только финалисты. Из-за этого третий план уже была золотая медаль. Но я выполнил 3 плана, которые получилось. Но больше всего я рад лицензии, которые я получил, потому что медаль азиатских игр это хорошо, но лучше всего, если ты выступаешь среди лучших в мире, потому что в Олимпиаду только попадает лучше и лицензию получает лучше. тақвияти гуфтаҳои давлат. бале давлатҷон хеле хуб инҷо дарҷ кардан бо як уман аз фурсати муносиб истифода бурда ба федератсияи бокси ҷумҳурии тоҷикистон бисёре ташаккур мегӯем, чунки роҳбарият он ҷо буданд ва зери назорату таваҷҷӯҳе доштанд, дастгирӣ мекарданд ва ман боварии комил дорам ки федератсияи бокс аллакай барои омодагии давлат миҷгона инҳо ин варзишгароне ки аллакай ғолиб шуданд, инҳоро ҷоизаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон мунтазир аст, қадрдонӣ мешаванд. охири сол бале ва омодагии инҳо барои бозиҳои олимпӣ нақшаи мукаммалгардидаи федератсияи бокси тоҷикистон ҳаст ва дар ин ҷо кумитаи миллии олимпии ҷумҳурии тоҷикистон ва кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон якдига омодагии инҳоро ба бозиҳои олимпӣ таъмин мекунад ва дигар варзишгароне ки ҳастанд мо бо онҳо стипендияи олимпӣ таъмин карда истодем ва аз онҳо умед дорем. Онҳо дар чорабиниҳои монофу сафарбар карда роҳхати бозиҳои олимпиро мегиранд ва умедвор ҳастем ки бо парчами ҷумҳурии тоҷикистонро парафшон мекунем. сипосу ташаккур. саломат бошед. агар мо соатҳои тӯлонӣ ҳарф занем, фикр мекунем ки тамошобинон бинандагон аз он лафзи ширин, аз он суханони шоиста, аз ин чеҳраи бози инҳо сер намешаванд, чунки аминҳо сабаб шуданд ки парчами тоҷикистон парафшон шуд. инҳо ба ҳамон заминаи музаффарияте ки хеле ҳам заҳматҳои зиёдро тақозо мекард, хеле хуб пушти сар карданд. як суоли дигар ба Беҳрӯз Хоҷазода ки шумо раванди талошҳои худро дар ибтидои сол чандон хуб шурӯъ накардед. чӣ тавсия буд ки якбора дар миёни ситораҳои ҷудои дунё ҳам ба марҳилаи ниҳоӣ роҳ ёфтанатон ва дар ин мусобиқот гӯштингириятон комилан дигар шуд. ин Абдулло Саидхоҷаев ки алини замон дар ноҳияи Ҷабор Расулованд ҳамин суолро пешниҳод кардам. ман инҷо ҳам метавонам шарҳу тавзеҳи инро боз пурратар баён созам. маромад. чӣ хеле ки шумо медонед, ман баъд аз оне ки ҷароҳат гирифтам ва дасти худро ҷароҳат кардам дар шаҳри Москав ва оҳиста оҳиста машқҳои худро шурӯъ кардам. баъд аз якумин моҳ ман ба мусобиқа гирифтанро шурӯъ кардам, чунки маро мебоист ман дар мусобиқаҳо рейтинги худро хуб намоям барои дар бозиҳои олимпӣ иштирок кардан ва оҳиста оҳиста хел ва дар моҳи январ бошад президент федератсияи дзюдои ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Исмоил Маҳмадзоир омаданд ва барои мо шароитҳоеро муҳайё карданд ки мо тавонистем дар қариб ҳар моҳ мо ҳам машқҳои дастаҷамӣ ҳам дар дохили кишвар ва ҳам аз берун аз кишвар иштирок карда истодем ки барои мо имконият медиҳад то он ки мо қувваи худро сайқал дем, то он ки маҳорати худро хуб намоем ва бо он ҳарифоне ки дар машқҳои дастаҷамӣ мо қуввозмоӣ менамоем, бо ҳамон ҳарифҳо мо дар мусобиқаҳо низ қуввозмоӣ мекунем ва барои мо имконият медиҳад ки мо аз ҳамон сустӣ ҳамон ё ки аз кадом тарафи ҳариф бақувват аст ё кадом тарафи ҳариф заиф аст мо хуб омӯзем ва то он ки дар мусобиқаҳо ин хатогиҳоро бартараф кунем ё он ки кадом тарафи рақиб заиф аст, он усулҳоро бояд мо ба кор барем. аз ин сабаб дар
вақтҳои охир ман дар ҳолати хуби варзишӣ ҳозир қарор дорам. як безебии кор ин аст ки ман баъди оне ки ҷароҳат кардам ҳамон дастам ман фақат бо сари шона ман усули сари шона доштам ки ҳозир мутаассифона ин усулро ба кор бурда натавониста истодам ва умедворам ки то бозиҳои олимпӣ ман хуб омода мешавам ва дар бозиҳои олимпӣ насиб бошад худо хоҳад натиҷаи хуби варзишро ба даст меорам. ташаккур. иродаи қавӣ, азму итминони комил шуморо аз он роҳи андаке ноумедиҳо боз ба марҳилаи умедвориҳо овард. агар боз мо таваҷҷӯҳ кунем як бори дигар ҳам асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамзамон президенти кумитаи миллии олимпии мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар самти таблиғи мақсадноки сиёсати варзиши имрӯзаи мамлакат таваҷҷӯҳи хоса доранд ва барномаҳои мушаххасе ки амалӣ шуданд. инҷо ҳам фаъолияти пурсамари федератсияҳои олимпии мамлакат бисёр ҳам намоён шуд. ин умедвориҳоро ба фардои дурахшони варзиши кишвар бештар месозад. мо барои ҳузуратон якҷаҳон сипос мегӯем ки даъвати моро пазируфтед. ба истиснои Сомон Маҳмадбекову Ҳақназар Назаров агар инҷо ҳам мешуданд дар ҳузури тамошобинон бинандагон сухан ҳам намегуфтанд, ҳузурашон ман фикр мекунам ки садоқат ва эҳтироми мардум буд. барои таваҷҷӯҳатон ташаккур. сипосгузорем ки даъвати моро пазируфтед. мо аз шумо умедҳои зиёд дорем ва боварӣ дорем ки бо як масъулият, бо як самимият баҳри парафшонии парчами ватани маҳбубамон боз камари ҳиммат мебандед ва роҳи зафар, роҳи пирӯзию комёбӣ шуморо дар пеш аст. бинандагони гиромӣ, барои таваҷҷӯҳатон ба шумо ҳам арзи сипосу миннатпазирӣ мекунем ва барномаи мустақими иртибот ки беш аз 1 соат меҳмони кошонаи шумо буд, инҷо ҳам ба анҷом мерасад. барномаҳои дигари телевизиони варзиш идома хоҳанд дошт. шоми имрӯз боз ҳам як намоиши хеле ҷолибу мукаммал аст. ҷараёни рақобатҳои 10-умин мусобиқоти байналмилалии ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳияи Файзулло Зарифӣ манзури шумо мегардад. боқӣ бароятон шаби хуштаманно дорем. сипосгузорем аз таваҷҷӯҳатон.